April niria sangka zakwa somkwa palia kumsomni pasaria upa Kurt Cobain, Nirvana lead singer le guitarist ni bokchu ache na in Seattle, Washington a thia mu ania. Arwang an mu ma nithum kalta April ninga sangka zakwa somkwa palia thito ni asoi ane. Seattle Police Department lamin an report dan chuan Cobain arwang hi shotgun ne na mu dun ania. Alua silaya ka na hliama omba ka Cobain thunu nung lekha inziak chu an charbok ane. Ole kan chunzom ma in thil pakhat thlir tu tengen du lok cheu kanaya. Kan channel la subscribe lo zong te khomai melo subscribe sak turin kan ngeng chewa. Ti chuan a sira notification bell icon kha ola lo da ula. Thil thar kan da apiang in mu hal zung na turin. February ni somni sangka zakwa somruk pasaria Grace Harbor Hospital, Aberdeen, Washington a Kurt Cobain hi lo pianga. Apa Donald Leland Cobain hi automotive mechanic ni in anu Wendy Elizabeth hi waitress ani thung anu le pa ti hi July ni somthum pakhat sangka zakwa somruk panga a anin naya an thla tu te a hian Dutch, English, French, German, Irish le Scottish te an tel deuh nuai ni in Michael Azerrad, music journalist le editor chuan Come As You Are, The Story of Nirvana ti le khabu azia asoi ane. An thla tu Irish mi te chu Carrickmore, Tyrone County, Northern Ireland atangin kumsang khazaria somsari panga khanan pema. Chik mi te soidan chuan heng an thla tu te hi shoemakers phekok siam tu kobane ti a kauni in hetia an pem hnu hian Cornwall, Ontario, Canada a an khosazeta chumi hnuwa Washington, USA a aim beng belta ani. Cobain a po hian a chung te chu County Cork, Ireland lam chuak ani thu apom. Anaw meichia Kimberly hi April ni somni pali sangkha zakwa somsaria apiang ve bok. Thla tu te atangin music an ngai na hlom hle a. Anu unaw pa Chuck Fredenberg hi The Beachcomber band a alotel ve hrep to a. Anu te I Mary Arlai po in Grace Harbor County an omlain ben pakhatan tingtang alo perve to chin. Hei bagay hian anu le pa unaw te zai thei tak tak anom bok. Kurt Cobain hi anaw panlai chuan naw pang harwang lim thei tak le thuoi em thin nia soi ania. Anaw panlai hian lemziak lam atui hle a movie vela a chang tu pa le chang tu nu adu zwal deuh te lempo aziak ve na saviau thin ani ome. Api Iris Cobain hi professional artist ni in Kurt Cobain hian chuntur anei chathei viau zel. Lemziak lamba ka hian zailam le music lam shrim shrima atui ma hle a. Anu te I Mary soidan chuan Cobain chu kumhni mi ani hian azai tran der to a. Kumlimi ani in piano tumchungin azai al thei to bok. Tin heiba ka hian local parka an kalna chungchang la in asiam thei der to ti in asoi. Zai thiam tam tak te hla anaw panlai hian angai thana sa ve thin hle a. Hengzinga hian The Beatles te, Ramones te, Terry Jacks te baka zai thiam dang te po an tel ani. Kumkomi chau ani lai hian anu le pa te anin thena. Anhuwa soile dan phei chuan anu le pa te in then na khan anu na ngong na satak anei thu asoya. Anu na po mu thein alan thu Cobain anu hian asoi ve bok. Sangka zakwa somkwa pathum kuma interview anei na po hemi chungchanga tho hian tiang hian asoi. Engamo wanga kaza thin zia kha kala hereng. Kanu le pa te kha kaza puin skula ka thian te po ka hmungam lo pha hiala. Kanin chung khur nun dan phung pa ngai te nu le pa thazar hnuaya thamong taka ka om thin dan ang te kha nei let le ka du ber ani. Khatia an in then awang khan kum engmoti chung chu an pani in huat na satak ka nei ti in asoi ani. Kurt Cobain anu le pa te hian an in then hnu in kopui dang an nei ve ve a. Apa hian nupui dang nei lo turin afa te hi atiam zeta. Jenny Westby aton hnuwa ero athutiam hi rechang le tolovin Jenny nen chuan an nei ta thau ani. Ti chuan Cobain le apa te nu patuak tharba ka anu ron Jenny fa pani tenen chuan chung ko thar an din ani ta deuh bera. Cobain hian anu ron Jenny hi atira chuan han huat na le mil lo na em po anei lem lo. Amai ro chu January sangka zakwa somsari pakhwa a Jenny hian fapa Chad Cobain a hring le a. Hemi hnu deuh atang hi chuan
fapamal anga dua deuh taka an lo enkol na angkha Cobain a hian achung ko thar atang hian adon zui tak lem lo awang te po aniang anu ron huat na le ngai theilo na anei lian ta hle heti lai hian le lama anu tak zok Wendy point kopui dang alo nei ve mek boka a kopui la chuan me chekut thlak ala ching zui le ngal Cobain anu hi ban ru tliak khople hospital a dalu ngai khopin alo in wrestling pui ani ome amai ro chu Wendy hian thu boy le phun noina lam asiam pha lem lo thung heti cholai vel hian Cobain a hian ami zia a thlakna sa hle a school vela po angam zong te ti du da a hra tan viau heti anga school vela boina le har satna a thlen deuh fo wang hian anu le pa te chuan therapist lam te po an ron hialani July ni somni pariat sangka zakwa somsari pakwa a Cobain anu chuan an fapa enkol na chungchanga mo phurna zong apasal kuta ahlana apa po hian enkol boy thlak ati ve hle awangin a thian Jesirit Christian chung ko pakhat hne na kai hruaina tha pe ni pa formin a omtir ta ani Cobain a hi heng thil aton zong te awang hian a thin rimin anu le pa te a huat na chu azwal ting maya hetia apa in a thian te ina adana hi Christian chung ko thatak ni in Cobain a po Christian na lama kai hruai antum na save hle thawa cholni tinte in khom puin an thei ang chuan an boy pui ve viau ani ome ma se nu le pa te atanga mangai na le ngai sakna mu mal abei se ang dong lo na chuan Christian na po akal san le ta tho ani high school akalla hian anubula Aberdeen a khosa a high school azodon nei hian credit anga tok lawa wangin a graduate don chuang lo ti a in ria a graduate turin kar ni ala omtia Aberdeen High School akal na chu achwa san he thu anu ina hriat hian asa hle a Cobain na chu du thlan tur pahni pe in na tho tur azong mulawani chuan in chwa san turin ashil ane kar khata liam le hnu chuan Cobain a hian athuam hno le athil then khat boxa anu ina lo pek diam chu mu a zona zot boy tolovin mani hring tunu nge in atanga hno chuak chu torthiam har ati in ril runa tak chungin in chu achwa santa ani hetia in atanga achwa hnu hian beltur mai a hriat lawa wangin a thiante a bel ve chota anu in hnuai basement a han rialu le zok chang po anei ve fo a chang phei chuan riana turmu mal anei lawa wangin Fishka River le lon hnuaya te ariak ve mai thin he adin mun khongai thlak tak hi a hla something in the way ti phua chwa tir tu a hnuwa anita ani Anua Nirvana bena an basis po in Cobain har sana to chu asoi chuaka he lui kiang leilon nuaya chen ol ai lo zia le tuilen changa omba ka achang chuan achir diak ve le thin ni in asoi bok ani a career in tran chaudan sangkha zakwa somriat paruka apartment alua ve roya heti lai hian Polynesian resort a thokin a in luaman le ele in tur chu a thok chuak ve theito February ni somni sangka zakwa somriat pakhata akum som palina birthday a hian apute an thilpek pe in bike emo guitar emo akhoi mo zok thlang turin atia Cobain a hian guitar zok chu thlangin hemi hnu atang hian Led Zeppelin la power ballad te Stairway to Heaven ti te baka Queen la Another One Bites the Dust ti la tele ladang dang te chu ama in hla apua ve ma chuan azirin asana save thin le Cobain a hian tingtang ave perve te tlat school a chol san hnu sangka zakwa somret panga kum hian Cobain a hian band Fecal Matter alodin ve to a ma se he band hi azik kluak lem lo high school akalai po hian music lam hi alo be ve viau to thina amai ro chu adu khoprimoi tumpui turmi amulo mai zok ani hemi hnu deuh hian Chris Novoselic anen anin tonga ani hi punk rock music ngai na mai ani Novoselic anu hian hair salon anei ve a he anu hair salon in chunglama hian Cobain le Novoselic ate hian music an practice in an bengor ve hle thin ani kum engamoti hnuwa Cobain hian Novoselic hi bandin pui turin asomor hle a band masa Fecal Matter a an hlathen khatte chu chul non le a han tuai hnum thatle te po adu viawani hetia ngor taka a thiampa a soma changa thlaenga moti hnuwa Novoselic hian bandin tura Cobain tho pui chu arem tita a
an ben minga hian nirvana ti thlangin nirvana hi Jainism le Buddhist philosophical concept atanga lak ania aom zia taka chuan torna le natna atanga zalenna ti akok ber ome he ben ming atana athan nirvana hi anun nen po inzomna thuk tak anei te po ati thei anga achan chu no pangte ani lai atang to in harsat mang anna khodurin akian san lei theilawa he harsat na le torna atanga tal chhuwa chu athil tum ve ber pakhat ani baka mal somna le wa nei na te po anuna lo thleng ve se ti in ngaklel takin ding di hlipin alo thlir ve thin ani anin din tir hian an beise le du danangin thil akal zungzung bik lem lova mi puishet po an hlo mai lo jamar tur hi an zong rei ve ang reng hle bok atopa cha chaning an muta rama ani nen hian sang zakwa somriat pakwa a an album bleach ti chuan ti chuaka mase ko beina hian channing style hi angaina te chiam lawaniang aban tir ngal deuh mai hemi nu hian Dave Grohl chu drummer turin an roile ta a ani nen hian an album Nevermind chu sang zakwa samkwa pakhata an record le a hei ro hi chuan mi hriat a hloin an larpui ta hle a bikin Smells Like Teen Spirit ti chu mi puya atlana hle he album copy an hral chhuaza thi soida nei nang lova Nevermind Wikipedia bikin khovel puma million somthum hral chhuwa ani ti azia lain Kurt Cobain Wikipedia ve thung chuan khovel puma hral chhuaza thi million somriat lai ni in aziak thung engponi se an record hun kumle ni te in an lo wang te poniange harsatak atanga lar chuak ve deuh thutania wangin media lama tanga pressure po azolo na save thin hle a an ben ngai sang tu anga lang media lama social tu atang le ta si te po atong ve nual bok ani Kurt Cobain hian the Beatles sangai sang ve thei hle a kumni mi lek ani lai po in the Beatles la Hey Jude ti asakna sa thin tu anu te in tu nuwa asoi thin abik takin John Lennon chu ngai sang fal viau boka ka idol ti hialin asoi January ni sompani sang ka zakwa samkwa Portland Satyricon nightclub a Corny Lavinen anin tonga anin dei chunzom halani Lavi hian sang ka zakwa somriat pakwa a Portland Oregon a Cobain performance amwa tangin alo star chandai to ani ome Nirvana in Pacific Rim Tour an nei zo nu February ni somni pali sang ka zakwa samkwa pania Cobain le Corny Lavite hi Waikiki Beach Hawaii anin neya anin nei thuam hi an ngai holam ang reng hle a picture kan muang hian Cobain phei chuan paijama a hakvel mai mai hi anin nei na hi mi pariatin an man pui ve ram an nu pa hian August ni som pariat sang ka zakwa samkwa pania fanudu om tak Francis Bean Cobain an nei ani sang ka zakwa samkwa pania Vanity Fair article pakhata Lavi hian arai lain heroine ati thin thu a phalawa ma se heti lai hian arai ti an shet lo thu a soi thung annu pa hian media le chanchin bumi ten an bor boina save thin le a chen de chuan annu pa hian heroin addict anga an ngai wangin an fanu Francis chu apian limin damdoi a addict der to lo mo ti te chu an zona le an riat chak zong ani bok tin hei baga hian the Los Angeles County Department of Children's Service te chuan Cobain atenu pa chu kota kovin annu pa adam doen khoya wanga fa te en kol chungchanga mo phurna latlak lova apu bok October sang khazakwa samkwa pahnia a sexuality chungchanga Monk magazine in gay ni em tian zona chuan Cobain chuan Courtney lam hoilo taila chuan bisexual kaniang ti na chang interview danga po the advocate a gay community teni na rareng chungin karil rule ngai tuana chuan gay kania bisexual ni turpo kani Courtney nen hian in charlo taila chuan bisexual nun ka kaltlang puyang ti in a chang Cobain hian gay ni in ai shawe shim bok pakata kopui mi pazon te po alo tum ril ru to thin ano pan lai po in nuriawa in riat na te nein me che thuam te po alo in belve fo to thin ni in asoi bok Cobain hian natna ben von bronchitis ania he natna anei hi apum lam felo wanga thleng ni in Michael Azereta chuan asoi rui thei thil lama hian marijuana chip a khoi masabera sangkha zakwa somriata kumsom pathumi chau ani lain a khoi tran apuitlin nuwa po trip hi athla hlei theilawa sangkha zakwa somriat paruka heroin khoi tranin
sangkha zakwa samkwa phei chuan tal chua hlei thei to lo khopin angol avei to amaina soidan chuan heroine chu apum thalo dam doya tan thle in nithum azon zata ka ti hnuwa ka pumna are maka na ka nei to lo ti in soi achian nai tak pakhat Buzz Osborne chuan heroine ti adwa wangin apumna chu chuan lama amang chau zok ni in asoi ve thung July sangkha zakwa samkwa pathuma New Music Seminar New York City a zai tur ania anzai ma hian Cobain a hian heroine lo overdose in antal boy viau mandone moti hnuwa anupui love chuan Cobain chu naloksonin achiwa hemi hnu hian anzai vele mai ani ome an chang cheve thei khop mai Cobain hun toplam March ni khat sangka zakwa samkwa palia turan nei zon hnuwa an ho tur Terminal Ains Airport Munich Cobain pumna awang bokin an boile a hemini lala hian Rome lama medical treatment nei turin an thlok lut ngal March ni thuma anupui korni lavi chuan a choi om ve ngal bok hemi tuk zing lama hian lavi chuan apasal chu kai thoan tum chuan champagne le rohypnol ti polin alo overdose reng chu ni in damdo in pan pui ngal ani a hemini ni leng hian ni khoshelavin a om pha nge ninga hnuwa hospital tanga chuatir ni in Seattle lam an kirle ta a anupui lavi chuan a hnuwa khatil thleng kha Cobain a inti hlum tumna ti a hrechuak le ta zel bok March ni somparia sangka zakwa samkwa palia korni lavi chuan Seattle police te chu kolin apasalin inti hlum tuma silai ne na ruma ain kalhnan thu police te chu ashila police te an bathlen hian Cobain a silai le damdoi lo kol chuan lak saka Cobain a ve thung chuan inti hluma tum lo thu le anupui laka tangin in khungran atum mai chau thu police te chu alo hril ane March ni somni panga sangka zakwa somkwa palia anupui lavi chuan Cobain a damdoi mangna sa le depression nei all lo chu counseling nei tir tumin achian dangmi somvel tenen an beina samaya hemitum hian Cobain chu athinarimin anupui le thian te chop chuan an khum hrepa room chunglama ain kal khum ta mak mai amai ro chu he minute lai lama ero hi chuan counseling nei chu arem ti vele ta thawa ti chuan Exodus Recovery Center Los Angeles a March ni somthum sangkha zakwa samkwa palia aninda lut ve ta roi ane hemi hmuna staff thok ve te hian tun ma in inti hlum alo tum to thin ti an threlem lova a thian ten an ron tlo chumpo in mani inti hlum tumna le duna lampang rilru aput ompo tu man an threlem lo counselor tebula po thatakin a chanchin a hril mai zel tin hemini po hian afanu nen hlim takin anin fiam nge bok amai ro chu hemitum hi Cobain an afanu a hmu top na ber tur ti ero tu ma in an threlo hemizan hian Cobain chu cigarette zu turin awak chuak ve mai maya anhuwa bang fit rukzeta sang chulon liamin taxi in Los Angeles airport a panding hala Seattle la bok akirle hemituma flight a hian Duff McKagan Guns N' Roses basis bul naya athu nge Cobain a hian Guns N' Roses a bikin Axl Rose te chu amimal takin ngai na lem lo ma se hemituma Duff McKagan a mu hi chu a hlim ve viau tho mai tun hnuwa McKagan a hian Cobain a omdana khan til diklo le felhlel om thata hriatna anei thu asoi ve bok hetia Cobain a atlambo lai hian anupui fanau le thian te chuan a chin chang an la re hau lova April ni hni le ni thuma Seattle ko thler vela Cobain a chu mi then khatin an hmu thu an soya April ni thuma vek hian anupui la vi chuan private investigator Tom Grant a chu apasal zong muturin arwaya amai ro chu hemi tuk po hian Cobain a chu hmu alani lo fo April ni riat aronin her chuaka Cobain a chu Lake Washington Boulevard a chena ina electrician Gary Smith he ina security system install tuma kalchuan thi in avanghuta ani electrician Gary Smith a hian Cobain a benga thisen tlem ron nam chuak bak chu a hmu mai lo wangin atira chuan Cobain a chu amu hil ni in angaya ma se an en chian dewa shotgun dot le akhabe alawin tin ti hmu chuan Cobain a chu mani in kaplum ani aring chun zom tanga lani Cobain a bul hnai maya hian suicide note mu ani a he lekha hi ano panlaya angai to na le suang to na rama athian ni chin boda hne na lekha athon na ani
he athunu nung hi achiar du tan description a kada tela in lo chiar mai don nia ti chuan Cobain taksa a hian heroin le diazepam thanem tak mu chua ania hemini a arwang mu chua ani ma nithum kalta April ninga sangkha zakwa somkwa pali a thidai to ni a soi ani bok Cobain athi lai hian kumsom ni pasari mi chau alani a awang lai tangial po amang zo man lo ani bere April ni som sangkha zakwa somkwa pali a Kurt Cobain lumen puizan ang deurewin Seattle Center Park a mipui ama ui tu le sun tu mi sang sari don lai an pung khoma he hmuna hian Novoselic abandon pui le anu pui korni la fite thu soi record sa chu mipui hriata play ani tin la vi hian lung chetak le trap zoi zoi chungin apasal amangai em a chiat ber le a harsat ber lai po a mangai na ne na akwang ko atlat thina thun nung chu mipui hriata a chiar chuaka mipui zinga then khat hodu mai lawa tangkhang zui te hne na chuan lavi hian apasal thuam hno then khat chu apebok ani Cobain nun hi uluk taka chut neu chuan alaina tom zual hle a anau pan laya anu le pa te in then khan a khovel nun avo chene ve hle ti in soila kan soi war em lo tura ngaila nu le pa te du lo le in non kwal riana tur mu malpo nei lova lui kam vela atap mai chang te po atam ve hle ani kha khatiang din hmuna seilian chho ania wangin a psychology thlengin a khoi boi don ti chu thil chiang sa ania tin damdoi a khoi pialama depression anei na sat ve thin em awangin atan chuan thi kha thil ha dam thlak anirwana diktak zok te po anima na le grole hian Cobain chu kumno pangte a athi aloring to thin hrimhrima a soidana chuan achang chuan mi then khatte chu pui thei mi lawan om chang om thin chung huna chuan a cheber thlen hun tur nga kaloin po cha mai lo chu ti thei awang hle ti in a soi Dave Reed Cobain pa ang maya mangai tu soidan chuan Cobain chu beise bole poisak nei lo khopa beise na nei to lo le ama a ni tur le ani na nga impom tura huai sen na nei to lo ni in asoya chutianga I om ani chuan ikal swal pha thin mi ten ini na anga an hmangai le an pom che ani chuan kal swal po a har sa zoka amai ro chu Cobain tan ero chuan ama pom tu le hmangai tu te an poimo lem lo a chan chu ama le ama ai hmangai tlat lo wang ani ti in asoi